ئێوار باش بینرێن هێژا و خۆشتوی بینەرێن بادینان سات بینەرێن ئێوارە بادینان خۆشحالین جارەکە دیێ مهین گەشتنێفێک و دوژ بووی پێشکەشکە بەرنامە هەوە ئێوارە بادینان بیناران وەکوی نزانن کو ئێوارە بادینان لە ڕۆژانین هێتە پێشکەشکردن ئەمڕابین میێڤاندارە کەسانێکی یان چەند کەسانە بای کلڤێری گفتوگویەک بێتەگرن چاو گفتوگوای یاگرێدای بی پرۆژێڤە یان ژیاگرێدای بی بزانین و زانیاریین میێڤانێ مێ ڕۆژێ بۆ پتر خزمەتکردن هەوەین زۆر بەڕێز ئەڤروکە بووینە میێڤانداری مامۆستای زۆر هێژا مامۆستایات حەسەن سەرروکی ژوورە بازرگانی و پیشەسازی الپارێزگەها دهوکێ بابەتی ئەڤروکە ئان هەیە خودی گرێدای بیتم ڕەوشە بازرگانی ڤەل هەرێما کوردستانی ئەم دەستپێکی دێ بەحسی هەندێکین کا ڕەوشە بازرگانی ئەڤروکە چ ئاستێ خودە الپارێزگەها دهوکێ قەیرانە ڤێگاڤێک و ئەڤەت بیتم پترش 2 ساڵایە هەرێما کوردستانی کەفتێ تێدا قەیرانە دارایی چەند کارتێکردنا خۆ ڕەوشە بازرگانی کریە ئەم دی بەحسی هەندێکین بازرگان چاوە ئەتشێتن تشتی بینتە ناوا بازاری هەرێما کوردستانی ئەف تشتە دەماتێتن کی سەر پەرشتیا ویتکەتن چاوە ئەمت زانین کە هەف تشتە ئەوەیە بکێر بێتن یانژی هەف تشتە ئەوەیەک و بکێر نەهێتن و خەلکک مفاژێ وەرناگریتن ئەف پرسیارە و چەندین پرسیارێندیên وەکیڤا لێتگەل مامۆستای بەڕێسێنە گفتوگوکردن هینین هێژاژی شێمپڕێوان ژمارەوێن سەر شەشەمە دیار هین پەیوەندیە من سەبارەت بابەتی هەر پرسیار هەوە بیدن دیگە هیتە مامۆستای مامۆستا دەستپێکێت و گەلە بخێڕاتی سەر سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێوارە بادینە زۆر سپاس بۆژێ بۆ زۆر سپاس مامۆستام دەستپێکی وەکی کومە گوتی ئەم دێ ژێ پرسیارێ دەستپێکەین ئەمدی بەحسی هەندێکین کا ڕەوشە بازرگانی جەنابێتە وەکو سەرروکێ ژوورە بازرگانی پیشە سازی پارێها دووکێ ڕەوشە بازرگانی ئەڤروکە سەرڕای قەیرانی ئەڤروکە هەین الهەرێما کوردستانی و پارێزگەها دهوکێژی لێ بێبار نینە ڕەوشە بازرگانی چه ئاستێت خوددایە بله حقیقت بزاوا بازرگانی کو هرچنده کو و دمکی درێژە پشتی سەرهەلدانێ کو ئەف بزاوا بازرگانی سەرانسەری هەرێما کوردستانی و نەخاسمە پارێزگا دۆکێ دەست پێ کرد ساڵ بۆ ساڵ ڕەوشاوێ زیاتر لێ هات و ڕێژا بازرگانی زیاتر هات بەلێ ئەوە 2 ساڵە و نەخاسمە ئەف ساڵە ئەم تێدا ڕەوشا بازرگانی زۆرە خراپە ji ber gelek egerada û em dibînin ku bizava bazirganî gelek li kêmê de ew bazirganê me û kompaniyê me gelek arîşa û astangê dikevne terêka bazirganiyê de gelek bazar me hebûn Evrûke me ji dest dayne ji ber ku erê dijî tîrorê û Daeş û me bazarê ku seranserî parêzgeha neynewa bajarê Mîsil bajarê Iraqê hemî bajarê Iraqê nexasima Bexda Evrûke gelek bi zehmet ketiye ku xurtkirina bazirganî navbeyna parêzgê diyetê Iraqê kêşê wan jî zorin rastî ew kêşa me amajê ji dayî ku şerê dijî tîrorê ye her wasa kêşit navbera hikûmeta herêmê û hikûmeta Iraqa federal dabezîna nirxê petrolê nebûna budceyê nebûna mûçet fermanbera ev hemî bibîne hokar ku bi zava bazirganî lawaz bin زۆر باشە تێتە گوتن ku ڕۆژ بۆ ڕۆژێ ینی هەندێک بازرگان کۆمپانیên خۆ derên wa dayexin û çineveka hewelatê xwe yan em bêjîn her vî welatî derê kompaniya xwe datexîtin begerê nebûna karî ta dîmayê mel parêzgeha dihûkê tiştekî hûsa heye ku Evrûke bazirgana cihên xudayê xizbin bazirganên herî mezin ku em şên bêjînî belêve feelen ewin yên bazirgan cihên xudayê xizbin ku kar nehête kirin kar birêve neçîtin tiştê ew tînîtin xelek nekirîtin Prastî dîvan kawdana û dîvan egerê tenê û dîvan Evrûke ev qeyranê ku Herêma Kurdistanê de me teweqet kir ku rêja kompaniya wê dergehê xwe dayixin pitir bin belê her çende gelek kompaniyê me heta noka yê karê xwe dikin her çend de karê wan lawaza gelek ji wan kompaniya pirengek dî kompaniyê xwe dayixistîne wekû rêja fermanbera û kar el defxwana بۆ نمونە کۆمپانیەک هەبی شێست فەرمانبەر دەفشولتکردن ئەڤروکە ڕێژاوان یابیە 8 فەرمانبەر ئەvە حقیقت و وەکو هاتیە دایخستن چون کۆمپانیت مە و باگانێت مە ku mufay ku xelkî û heta hikûmetê mufaywan ew bî ku rêjeyeka baş ya xelkî delîvet karî bi wan peyda kin Evrûk em dibînin ku kertê taybet jik ketiye divê kêşê de ku neşêt êdî dîv van qeyrana ku
دەلیێت کاری بۆ خەلکێمە پەیدا بکرد بۆ گەنجێتمە بێت دەرچێت کۆلیجا و پەیمانگەها ji ber hindê jê ve kêşeyeka mezin e ku kertê taybet ketiye têde û neşêt harîkariya hikûmetê bikir bi damezirandina fermanber û kirêkar e. Kompanî fermî ku wekû em jûra bazirganî nehatîne helweşandin bi şêwekê fermî bes ku wekû em nêzîk ji karê wane gelek ji van kompaniya em şên bêjin wekû kar nemaye destê wan de. Em şên bêjin ku bi zava wan ya karî zora lawaz bî rêja kirêkar û fermanbera em şên hindek kompaniya Salanot فرێکی نەماڵێت خۆ و gelek ji wan kompanyet mezin bîn û berniyaz rêja kirêkar û fermanbera evrokekê min defan û delîvêt karî ji rastî divê navê de geleka bi zehmet ketî ku li kertê taybet bête peyda kirin. Zor baş. Her kesekê sehla bizava bazirganî biketin ser astê Kurdistanê dêbînîtin bêplaniyek yan em bijîn pirt û balavî pêve diyar e. Eger çine ku bizava bazirganî pirt û balavî û bêplanî pêve diyar e. Yan jî ev bazirganî ye û divêt hosta bît. Her kesek wekî xwedê bazirganî kir. Wekî ku em bi Kurdî jî dibêjîn yan em bijîn xwe heta wekû yasa jî her hosta bazar azad e yanî her kesek wekî xwedê bazarî ket lewma pirt û balavî û bêplanî pêve diyar e. Pirastî her çend welatê pêşkevtî ku bazarekî azad heyne û wekû hikûmet ku mayet kertê taybet an karê bazirganî an pîşesazî naket belê her plana hey û her rêxistina bazirganî zora giring e. Ji ber hindê jî evdam û dezgehê ku hatîne duristkirin ku peywendîdar bi karê bazirganî wekû jûrê bazirganî wekû sendîket abûrnasa wekû êketiyet belendera êketiyet zelamkar ev hemî bo hindê ne ku da rêxistinekê bêxnet karê bazirganî de her wesa abûrê her welatekê jî rastî daye çendîn sektera ve ev sekterê tenê vê hemî bêne rêxistin û bi hikûmet ku wekû ewlewiya deverê an ji herêmê an ji her parêhekê ka çi ku pitir amaje bûkertî bête kirin û her wesa ew sektere pitir palpiştî bû hebit û her wesa ku xelkê li wî kertî şol dikin ku fêrî teknolojiyanî bibin bo nimûne ku kertê çandinê Evrûka kertekê zorê pêşkeftiye li cîhanê de zor welat ku şehreza û bispor di vî barî de gelek tiştê nî ya taze ya hatiye çêkirin henûka nehatiye berdestê cotiyarê me an rêveberiyet me yê giştiyet çandinê ev zora giring e ku wek hikûmet planek hebit bo kertê çandinê bo kertê pîşesazî yê bazirganî li gel kertê naftê. Rastî kertê naftê wekû kertekê zorê giring e belê wekû delîvêt karî bo xelkê me zora kêm ditî debit çünkî kertekê niye û şehrezeya wî kertî li defme ihtimala zor nebit ji ber hindê dibînî gelek kompanyê biyanî jî kertî de kar dikin. Nikme Evrûka ku seranserî parêzgeha Duhokê em dibînin ku kertê çandinê ku kertekê zorê giring e girêdayê bi jiyana xelkî ve xelk dê mifaj bîn belê heke planek hebit û siyaseteka şilayê hikûmetê ve hebit û demeka baş hebit bo cotiyarî û ev teknolojik û Evrûka astê cîhanê de kar tînin bo kertê çandinê rastî ev kerte kêmtir nabij kertê naftê û dibînî de gelek delîvêt karî bo xelkî peydaş kirin. Zor baş. Heger li dev her ber pirsekê pirûyniya xarê gazindawî ew e yan em bijîn hezawî ew e ku kertê çandinê jî wekû kertê petrol û gaz ew jî em bijîn qedr û qîmet pê bête dan û ew jî çavdêrî bû hebîtin. Cenabête serokê jûra bazirganî ye xelek gazindê li hewe diket bûçî hewe bazirgana neşiya hîn giringiyê bidene kertê cûntiyarî yê çandinê bûçî hewe neşiya wan alava bînin evên Evrûka cîhan hemî bêkar diketin dîbînî alaveke em bijîn toreka civakî derkeft darekê her wê gavê dê bûte berhemê wê xirekîn te derê wê gavê dê bûte tiştekê çînît ku herkeb dest bît belkû em ساعتا پێ حتا ئەم هەندی وێرەوی تشتی چێ بکەین بەس ئەوە بە دقیقا دێ چێکەت بۆچی هەوە
يعني بيجين اف 5 الهوايا بازرگانا یا هنجی 5 الجوتيار یا جوتيار طبنا یا هنجی دست بيك ودي ما هيك بري ما دي دستي ما بيت ودي الطنشتا حكمتي بيت براستی کرت چاندنی کرتا که دوری گرنگه و کترین کرتا که بشریت دست بکری تایبت بوما کردا دمینی بوما کردا که همیش بنامال جوتیارن و همی خلک گندانن که جیان ما همی سر چاندنی بی اف کرتی هنه که گریدایی نبجورا بازرگانی و براستی که بس هین بازرگانن وقتی که تا اوه اینا و کارکی جوتیاری ببکت طبیعی خلق ده چله هید دیوی کاری برای جنابی تا انجام دادن استراتیجی که حکومتی که بیت دارشتن و پلان که باش بو وی کرتی بیت دارشتن براستی اف کرتا يعني محتاجي كو بالبشتيا حكومتها افكارتا كو نكرتا كي ام دبين كو بازرگانت ما براستي رجاء كزور شوانا تشافيوان كو القازانجي زيا يعني افروكا تشتكي بكره الصباحي فروش تو قازانج كت ان تشتكي بينت بشتي هيفا كي قازانج كت ام دبين كرت چاندني كرت کو پاره که مزند مزخید وی کرتی ده ولی حتی قازانجو و سرمایه خود تو بینیه در ده محتاجی صالابی برهمه و حتی بتبری و تو بفروشی و اف پروسیسا چاندنه و ببته چتا مخازنا ده وش مخازنا بو پیش سازی یانج بو بازار دی کوش دروی هرمی پروسیسا که وصا صانهی جنینه پیوستی کو خلکه که شهرزا وی بواریده به خوشحال کل باجر دوه که پروژه که هی کو بری افقیران دست بکت کو شریکه کاما الگل هنده شریکت بیانی کو پروژه که چاندن زراعی الدورا سیمیل کو اوجک کارخانه بیت چکرن اف کارخانه بو هندی بد کو برهمی جوتیارا همی ور بگرت یه چاندنی چه فیقی بد یانجک نیز بن نه بن کو بیت اول 2 سال دست پیکریا بو ماوی 6 سالا کو بیت دماهی که بیت پروژه که و برهنانیه یعنی 4 سال دی بیت اول بیت کاری ده پروژه که زوری گرنگه و سر وقت بیجن انبارت صارو حشک تهین کارخانه که تدهی کو پاکیج یعنی کتت پاکیت داده و صرفات قابلی ورگرتنها چنده هي ما مستقبل طبعا پروژه مزنه قابلی یعنی برهمی همی پارزگاه دوه که احتمال بشت ور بگیرت وش در وی پارزگاه جبید گشت برهما بله همی برهما و پشتی هنگیجک و اف برهمی تنی بشنا سوپرمارکت و هر ناف بازاری دبزورت و او بو هندیه کو پاری افروکا ام مزخن آن ام خرج کن بو وی برهمی چانده و ویش در وتید چه فیقی بد آن خزروات بد آن تشتدی بد کو او پاره هم چتش در و ام چو مای جنابین اف پروسه کو د وصا ایت چکرن کو جوتیارج مفای ببین تو خلق بازرگانج که کار بازرگانی د ناف بازاری ده و اف پاره هر بمینتا ناف پارزگاه دو که دو هرما کردستان زور باشه بیا با اف بسیاره من بری ویگا ویش جناب دکر با لیوالی هات کو امسر مثلا جوتیاری بینیم ما گوتی بازار آزاده هر کسی که تشتکی بینیتن دی فروشیتن و دیشیتن سر داری کد خلق زور حست کد بازار آزاد بید بس بازار آزادی سر حسیبا چه هکر منافسه چه بید ایکی اف گلاسا اینا هکر یدیج اینا هر وکی وی فرود آخر ما چه استفاده گهان ده خلکی راسته مزیده کرین ما احتیاج خلکی تجی کر بس نه سر اساسی منافسه بو امنا بشین منافسه سر اساسی کوالیتی بیتن بس بو چی منافسه چه نابیتن تایبت الباشی ریدهو که یعنی هکتو بگری ریجا یعنی بشین کرینا تشتی بیت هند فرق تیدا نبیتن یعنی راست الجهه که فرق ربعه که یان کیم تر تو دی بینی یان تو نبینی بو چی منافسه نابیتن براستی ام وکو جورا بازرگانی بو چونت ما و سیاست ما او کو احتکار نمینت مبدأ منافسه ناف بازاری هبه موسا سر حسابا دي كواليتي بد انج سر حسابا نرخ بضاعه هكا احتكار ما دي كواليتي كخرب تو هر وصا دي قيمته وان تشتاج دي جرام بد جبرند منافسه كو مبدأ كي بازرگانيه و اف منافسه نافينا كومبانيا بو هنديه كو هريك
کوالتیا تشتێت خۆ باشتر لێ بکەت و بشێت زیاترین وەقت تشتێ خۆ بفرۆشت و بگەینتە بازارە و منافسێ بکەتل سەر بەهای تشتیژە ji ber hindê jî ev welatê pêşketî ser hindê şoldikin dibînî gelek cara dê mobaylek derkevit ya iPhoneê Samsung mehawlê dikir tiştek dî çêkir beramberî wê an ji tombêla Nîsan ev her tiştek dî munafeseyeka zor navbeyna wan hede mifayê wê bû dimahîkê hawlatî mifayê ji vê munafesê dibînit dê tiştekê erzan ji dest kevit û ser kualitiyeka baş ev mebdea em li gel hindêne ku navbazarê Herêma Kurdistanê hebin em dijî hindêne ku ihtikar hebit û hindek بس بوچی چێ نابن مامۆستا پرسیار ئەوە بوچی چێ نابن هەکەر ئەم ڕاستی حتا ڕادایەکێ هەی منافەسە مدبینن ku وەسانîna ku çû munafesel bazarî nebit heta radayekê me nêzîkî 700 kompanî hene bes karê bazirganiya kelûpelêt xwarinê dikin dibînî sedahan نوعی برنجیه طوفچایه دبینی زیتی گله نوعی تین سر آست طنبلا دبینی گله کمپانیت ما جورا جور طنبلا تینه چه طنبلا امریکی بین یان ژاپنی بین یان اوروپی بین یان صینی بین صینی جک هکا کوالیتی های باش بد صین یک شولاتت پیشه سازیه یعنی نافدار الجهان ده و دبینی تشت صینی ولاتت پیش کفتی آبوری اوروپا الامریکایی تین يعني هرنا تشتي الصيني معناه خرابها قالت الصيني بس وكون بيجن قالك بازرگان براستي جبر افروكا وضعي هريما كردستاني تيدا وقيرانا دارا يو ابوري ونبونا موتشي ومعاشد فرمان برا افهمي هوكارن كو خلقك بچت كوالاتيكا نزم بينت وبن بهايك ارزان بهنديك ووضع خلقي خرابش برهندي افروكا وقت وضع خلقي باش خلقی بسیارا کوالتیت کرد پاشی بسیارا بهایی تشتید کرد افروکا جبر وی وضع خرابی دارایی وضع معاشی خرابی خلقی بسیارا بهایت کن پاشی بسیارا کوالتیت کن زور باشه کی دیوی بازرگانی سزادت یان دی بیشین هشیاریه کدته اوی کو چیتن تشتکی تینیتن کوالتیه کا زورا نزم هیکلی کوالتیه کا زور باش طرمبيلة كده ينيد تدي بيجي اف طرمبيلة هما بس افايا تشجفي جانترنينة هاي كالي زوري جانا تدي لي خريد بيتن هاي فاك جينا بي تدي بيني الباريك شو قلوبا كده ينيد خلقك غازنديت كده بيشتن برا قلوبا اينا بو چند ساعتك دي قلوبا جهي قلوبا فاكي چند ساعت او قلوبا اشناف شو صوت كي دي ديفچونا ويكتن يعني امشين دي محاسبة وي بازرگاني كت او بازرگاني بوی کاری راد بید حتی تیتا گودنجی از نظام از نچوی ما من ندیدیم بس خلقه کد بیجی تایبت اف بازرگانی ما اوید چنا صینی و خلقی صینی و بازرگانین هری مازن بیجن دجمنین ولاتی خو هاتن کینا او بازرگانین من اوید چید کد بیجی تی بو من وی طرمبیلی هندی هیکلی طرمبیله که تیوتا مازنه هر رکلامه جی بس دی بیشتی بو من بدفتره که چیگه آخر چاو اوید بدفتره که چی بید قال کاش خارته دیلی در کرید بله براستي افروكا الجهاني همية هند براندت هين كو بزحمت بين تزوير كرن وسزايل ديفين افروكا صينج نشت وان براندا تشيكت بله خلكي ما تشتشتي ارزاند قالت كي جه بر برسا براستي كو نهلن افتشتي خراب كو هري خوارني بد بو تندرستيا هاولاتي و هر وصا وكو اماجات بيدا طنبير جلكا جرينج شكا اوجك باراستنا جيانا خلقي ياتي دا افا دزگاهي كي هي بسر وزارة بلان دانانيات بجني كواليتي كنترول ان كنترول جوري افا حكومت بسيارة واف دزگاهي هي سنورة هريما كردستان هوا دست تيدانين ام بيجينت قال في دزگاهي سر سنورة ام بيجين خالد بشكنينيت داخل بينا ام بيجين هر كالوبالا بشينا كالوبالا هشتا دست حكومتي نشوه دست كومبانيت كرتي تايبت ام دقالا ولاتات بينن كو كومبانيه كا ان كارخانه كا بخو مختبرات تيدهين وتشتت خو فحص كنو حكومه اعتراف جبيت كت بله املقال هندينا كو تشتي خراب نيتا هريما كردستاني دي چوا كنترولا في تشتي تكرن افدام دزگهت كو
تایبەتمەندیە کە هەین کو فەحسا مەوادە هەمی سنوورێت هەرێما کوردستانی تاین بۆ نمونە برهیم خەلیل مختبەراتی تاین کادرێکی هەی شەهرەزاک و ئەو پێبەر پرسیارن بۆ پشکنینا هەمی کەلوپەلێت ئەوێش دەربەتێن چێت خواردنێ بن ئان نافماڵی بن ئانیت کارەبایی بن ئەو پێبەر پرسیارن و شەهادە ژێت هەین ئایزۆ عالەمی کۆمپانیم هەبین وەزارەتە پلاندان گرێ بەستل گەلوان گرێ دابین و ئەو تشتێ ئەم نەشێن کوردستانی فەحسکەن چونکی گەلک تشتێ هەی مختبەراتێتمە پێتیڤە هێشتا پێشتر ینی پێش بکەون و هەمی مواد دەوێت داخل بن بێنە فەحسکردن ئەو تەڵەبە شەریکێت جیهانی دکن و شەهادێ شوان شەریکا بینن و کوالەتیوێ کا چەندە ji ber hindê berpirsiyaretiya her tiştek bêtel Kurdistanê ku dezgehê peywendîdar fehsa van mewada wekî kontrolî corî wekî muxteberatê Wezareta Tenduristî ev berpirsiyaretiya wan heye ku vî maddeyî fehes bin pîrbêta bazara û pişta destê hawlatî em weku jûra bazirganî em nelgel hindê ne ku bazarganît me tiştê xirab bînin و هەوا حەق jî pêvenîne hîndîv çûnayî bikin yan gazindêlekê yan sizekê em weku bo sumeta bazirgana û sumeta kompanya her bazirgana kaniyek navê wî ku dezgehê peywendîdar fehsa kelûpela anjek weku rêveberiya çavdêriya bazirganî ku navbazarî gele tişta bibînin ku dîtab agadarî me bikin em ji îcraatê xwedê wergirin ka endam bin ji def me em endamyawî seheb kin jê yan ji bikine lista rej de û bêjne kompanyet biyanî û mulheqet ticarî evet konsoliyet biyê herêma Kurdistanê ku ev kompanyê tenê tiştê xirab bitînin weku agadariyek ev cûre hene mamoste Rastî heta vêgavê fermî ne çavdêriya bazirganî ne dezgehê quality control ne dezgehê tenduristî ku amaja yan kitabek fermî bo me firê kiriye ku filan kompanya filan bazirganî ev kare kiriye Eveş hindî têt mamosta ku hemî hindî başin kes tiştê xirab nayî yan jî eveş xemsariya şûlê wana eveş xemsariya ve û me gelek care terêka mîdyayê ve û televizyonda em dibînin ku tîmêt asayişê û tîmêt dezgehê tenduristî gelek helûpelat sojin ku mavê ve çûye an ji sunûrî zivrînin ku bikêrna êt bû hawlatî zivrînin bazirgan de çî dîv sibahî tiştekî dîv ew rastî em li vêrê ku te îna bîra min ku dadgeh ku ka çawa tawanin barek karekê tawan biket û dadgeh mehkemê pê biket û yasa cihê xwe bigiret her sa pêtiviya ku ser dadwerê giştî ku van cora kompanya van cora bazirgana ku digeh sizayê wan biditê da bine nimûne bû kompanyê dî û da metirsiyek ji hebe til dev awan kesa ku heza karê xirab bikin ku weku radecek bit yê yasayî bi wan e em li gel hindê ne ku em me çi care beravanî ji wan kompanyê an ji wan bazirgana nekiriye ku ew ê tiştê xirab bînit û bite hawlatiya û bînte navbazarî em li gel hindê ne ku kompanyet me bigehne wî astî ku bila qazancekê kêm bikin çêtire ji qazancekê baş û tiştekê bînin bazarî û xelkê me tûşî êşa bin an tûşî metirsiya bibin çi tişt xwarinê nexwasim êt xwarin heta êt bîna sazî ji gelek cara dibînî meselen şîşe asînî an çîmentoya nebaş e ev e bo maweyekê dirêj ihtimala ew avahî bikevit û gelek xêzan tê de bin wî avahî de ev hemî em berçav werdigirin û em li gel awan dezgahane û ku îcraatê yasayî heqê van kompanya van bazirgana bête wergirtin. Zor baş. Berî çend roja jî nûsa hata diyar kirin ku hejmarek ji bazirganên Herêma Kurdistanê rûyî li welatên biyanî kiriye nimûna Tirkî ku Ebrûka berê bazirganiya xwe biriye Tirkî yan berê bazirganiya xwe ev şêweyekê baştir daye Îranê ku ev bazirgana li wêrê karê xwe dikin egerê çi egerê qeyrana darayî ku li Herêma Kurdistanê gelek ev qeyrana berdewam bû
جنابێتە ئاگەهداریەک سەر هەیە و ئەگەری قەیرانێ بازرگان الڤێری ئێدی ڕاستە کۆمپانی بیتایەکی زەعیف هەر مابیتە الڤێری بووچێ بوو هەکەر جارەکەدی وەزع زڤڕیەوە و بێتە بە vێری کاری خوب کات خەلکێک بڤی شێوەی چێش دەرفەی وڵاتی گوپڕی خۆی بازرگانی بکات پڕاستی بڤی شێوەی نییە چونکە ئەم سەحکنە تورکیا و ئیرانێ باروخێوانێ ئابووری شمە باشتر نیە ئەم دبینن vê dumayîkê Tirkiya ku parêwan çawa hata xwarê şikest û qeyranê mezin ketîne kertê geştûguzarê ku welatekê navdar bî geştûguzara rêjeyeka zor geştyar çûne Tirkî İran em dibînin tûmenê wan gelekê bêqîmet bî kêşeyê teyniyet aborî ji ber hindê bawer nakim ku bazirganê me pişta van her du welata bo karê bazirganî yan ji bo weberhênanê li van welata bikin ewan bixwe wezê wanê aborî yê lawaza û yê xirabiyê de ihtimale heye ka kompaniyet me çobne hinde welatê Ewropa li wêrê weberhênan kirbin yan ji karê bazirganî kirbin yan karê pîşesazî kirbin ewan çobne welatê Ereb wekû Dubey li wêrê kar kirbin dibînî ku karê bazirganî û pîşesazî û aborî nasnameyeka taybet xwe venegirê daye serbest e bazirgan kompanî her welatekê karî bikir ji ber hindê jî çû meselê qanûnî an meselê civakî an ew têranîne evroka bazirganekê me li Dubey kompaniyek hebit an Ewropa kompanî hebin û karxane hebin pirastî ez bînim ev tiştekê baş e çunkî ihtimale li wêrê qazanc bikit ew qazancî bînit ku karekê dî li Kurdistanê bikit me bixwe wekû jûra bazirganî û heta wextî yasa weberhênanê derketî me gelek tecîya kompaniyê biyanî kirin ku bên herêma Kurdistanê karî bikin زۆر باش مامۆستا بەرین و کە شەڕە سەرمیسل پەیدا بوو و ئەم بێژین هەر بۆ ڕۆژ بۆ ڕۆژێ پابازرگان نەما و تەبیعی دێبەری خودەتە جەهیدی vêgavê ڕۆژ بۆ ڕۆژێ ئەلحەمدوللا بسەیا پێشمەرگێ کوردستانê بگشتî bajê rêmîsel pîşpîçeyê tête vestan الپارێزگەها دهوکê bazirgan e jûra bazirganî çend berhevkiriye ku ihtiyaca parêzgeha mîsel dabîn biket her roja ku bostek lê tête standin ihtiyaca werî li hemî tişta li hemî kelûpela êkê û hetayê dîmayê çend berhevî me bû ve heye ez dê bersiva vê cenabê te wergirim lê piştî em li navbirê vegerîn gel me binbîneran piştî navbirê timamiya êvara badînan e آگهداری سندیکا آبوریناسین کردستان لقه دهوک دیرید به کردانا ملوانگه و هلال جوانیه اواد کبیت دهوک جاداگشتی مالتای برانبر باخچه نوران به سری زدکرنا نهینی دهیت انجامدان لبارگه سندیکا آبوریناسان لقه دهوک لرکفتی 2012 لدمجمی دیس پی بوزانین هلال جوانیه همی آمیرین پدویتی دادابین کرینه و کاردکن هر واساجی ملوانگه یا بریک و پیک و ساونا و جاکوزی و ساونا حلمیت دانه تبینی تندر دهیت ورگرتن لبارگه سندیکای هرجه روژا 12/2016 حتی روژا 19/2016 و هر کسی سری کرن بوب کوید ده تامینات نیاسایی داد دیگل خرجین راگهاندنه موبایل امستردام فلاور موبایل کاناسکه به شواز پرتوکت تفکرن موبایل امستردام ایست موبایل امستردام پاور خدانا پاتریا کامازن موبایل امستردام S1 موبایل امستردام S2 موبایل امستردام B1 تو تشيل همشان ها دست خوفه بینی بۆ ریکلامکردنê lê kanalê Badînan Sat peywendiyê bi van jûmaran bikin.
تمامی ایوارا بادینانه ما مستمع بحثی هندی کرد بازرگانی مل باجر دهوکی چاوا خو برهف کریه بو هر پیتویه که هبید یا پارێزگە هەمیسە لە بگشتی چنکو الحەمدوللا ڕۆژ بۆ ڕۆژێ بۆست بۆستایات هێتە وەستاندن و پێشبینی تێتەکردن دەمێن زۆر کورددا پارێزگەهانەینەوە بگشتی کەویتە بندەستی هێزێن عێراقی پڕاستی باژێڕی میسل وەکو باژێڕێکی دوێت تێت عێراقێدا بۆمە وەکو پارێزگەها دۆکێ گرنگیاوی زۆرە جیرانی هەرێ نێزیک جیرانی هەرێ نێزیکە وەکو بازارێک بی بۆمە بەری 2 ساڵە بەری داعش بێتە میسل بازارێکی زۆر گرنگ بی گەلە کۆمپانیەتمە وەکیل هەبین میسل تشت خۆ دابەشتکردن سەر هەمی سوپەرمارکت و ئەسواقا و بازارێت میسل دبینی هاوینێ گەلک ڕێژەیەکە باشە گەشتیارەش میسل هاتنە دهۆکێ دبینن ڕۆژێت بەهێنڤەدانێک و پێنجشەمبێ ئان خودبە بی گەلک خەلکێ میسل تۆمبیلێت خۆی تایبەت سەردانە پارێزگەها دۆت کرد دبینی گەلک شوانە سوپەرمارکتا بین مۆڵا بین یانژێک ڕێستۆرانە بین ناوبازاری ئەف نێزیک بوونا دهۆکی لەگەل میسل مفایوێ پڕاستی زۆر بی بۆ خەلکێمەیە بازرگان و کۆمپانیەتمە و ji ber hindê jî rizgarbûna mîsel giringiyawê ne besiya asayîş ku seramedin bi hukmê ku Ewroka awerene li parêzgeha Dûrkê ji ber hindê jî ez wê bawerê me piştî temamî bajarê Mîsl bête rizgarkirin dê dest bi avadankirinê ête kirin û carek dî Mîsl dê pêwîstî dihokê bit û dê pêwîstî kompanyet mebin û me zor kompanyet heyn ku astê wan Ewroka زۆرێ باشە چ کۆمپانیت بەلەندەرایەتی و بچن بەشداریە بکەن و ئەو جێهاتی نەخراپکردن جارێک دی ئاوادانی لێرێ بکەن هەروەسا کۆمپانیتمە یەت سەر شۆلێک کارەبایاتە یانژ کەلوپەلێ نافمالی ئانژێکی خواردنێ ما يتهينو وما تشتمج حاضر احتياج الدهوك هيك و صباحي هر ام بيجين دليفاك شي بيتن آوا كرن هر تشتكي دي جيانا خلقي احتياج وانا هند دهوك ديشيتن و احتياج خري ام بيجين دابين كاتن بله چونكي دهوك هر وصاني زيكي سنوري تركيا و افريقيا نيف دولتي يا قمرك ابراهيم خليل كو 24 ساعة الكاريا هر او کۆمپانیت ما گەلک کۆمپانی تورکی یەتین کو کاری پێک ڤەتکەن یانژێک کۆمپانیت ما گەلک کۆمپانیت ما کو لقێت وانێت تورکیا هەین المێرسینێ یانژ ئستانبولێ یانژ غازی عنتاب کو شێن ماوەیەکێ کێم دوسێ ڕۆژادا هەر پێویستیەکە میسل پێ هەبت کو بازارێ دهۆکێک و ئەو مەتەسیەژی چێ نەبێت کو بازارê me xalî bit hemî tişt bû mîsil biçit belkî prosêsa bazirganî dê ya berdewam bit û em dişên wê tewazinê ji peyda kin ku her tişt mîn te nav bazarê dihokê de û her wesa ew ihtiyacatê ku xelkê mîsil û wekû parêzgeha neynewe wê ji dabîn kin wekû yek زۆر باش برا ئەم هەر لەسەر هەندێ نەبین و دێ چل کۆمپانیەکەی حتا کۆمپانی بوو دەتشتێک بێت ئەم بەحسێ وێ چەندێکی بکەین و اتفاق ئیرانادا چەند حکوومەت یانم بێژین لایەنی پەیوەندیدار هاریکارە ئەدگەل کۆمپانیە چه بکێمکردنا باجا و ڕسوماتە بیتن بۆ ئینانا تشتی یان خۆشکردنا ڕێکێ بیتن بۆ ئینانا تشتی و حتا دیمایە هاریکاریەک چاوخشاندنێک دگەل کۆمپانیە هاتیەکردن بۆ یەکێک و کۆمپانیژیان بژین تەقەبلاوی واقعی بکەتن پتر تشتی بشێت بینیتن و هەمان تەمدا هەمان تشت بیت بەس فەرقیەکادیە بازاری ئەرزانتر بیت و خەلکژی بشێتم کڕی هەکرد بشتی هەروەکی بەرێ گومرگش متێتە وەرگرتن آخر ئەوژی دی هەرە لوی نەفسی فرۆشیتن هەروەکی بەرێ ڕسومات هەمیش متێنە وەرگرتن هەردەی لوی حەجمی تشتی فرۆشیتن پڕاستی هەر جارێک و وەکۆم بژم باج ئان ڕسمی گومرکی گران بێت ڕێژەیەکە گرام پشتە سەر کەلوپەلێ زارارمەندە خەلک زارارمەندە چونکی بازرگان دەوێ هاوێتە سەر
کلفه و کلوپلی و دی نافداری گران بد بله او دەستپێکێ تا ئاماژە پێدا و کارێ بازرگانی و بازارێ ئازاد بێت ڕێخستن بێت نەبەرەڵایی بێت و ئەو ڕێخستنەژێکت وان کارە دەست پێت کرد یەکشوانە سنوورێتمە لەگەل وڵاتت بیانی هەرێما کوردستانê gel Iraqê ku hemî êk resim bête wergirtin wekû yek bit ev bû bazirnî mifayûd têde ku ne ku Silêmaniyê biseerek bit û berêm xelî biseerekê bit yan ji Basra biseerek dî bit rastî ev lawaziyê texte karê bazirganiyê de û dibînî ku hinde bazar dê zararmend bite ji vî tiştî çunkî bazarê me hemî wekû dibêjin hevpişkin û bazarê Baxda ne tenê xelkê Baxdaya belkî gelek kompanyet me karî li wêrê dikin her wesa dergehê berêm xelî li gelek kompanyet Hevlêrê Silêmaniyê Kerkîkê yê hemî deverêt Iraqê ku bazirganiyê wî dergehê re dikin ji ber hindê ev tefahuma û ev têgihiştina navbeyna Hikûmeta Herêma Kurdistanê nexasima Wezareta Darayî û gel Wezareta Darayî Hikûmeta Iraqê Federalî û her wesa rêveberiyê giştî yê gumirka navbeyna Iraqê û Herêma Kurdistanê pêtiviya ku ev fahme hebit me wekû jûra bazirganî wekû pêşniyarek me pêşkêşî Hikûmeta Iraqê Federal û Herêma Kurdistanê konferansekê ku hate kirin zanko Amerîkî li Duhokê berî mawayekê Kurd ku lijneyeka hevbeş bête pêkînan navbeyna Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Iraqê Federal ku heyvana ku dibibînin bo evan çaresiya van kêşa ew ji bî ku Wezîrê Bazirganiya Iraqê Wezîrê Bazirganiya Herêma Kurdistan li gel rêveberê giştiyê Gumirkê li Herêma Kurdistanê her wesa rêveberê giştiyê Gumirkê li Wezareta Maliya Iraqê û li gel kertê taybet ku nêrtwan jûrê bazirganiya Iraqê û yê Herêma Kurdistanê divê lijnê de bin bo hindê ku pêk ve karî bikin û karekê wekû dibêjin tensîqî û da bazirganê me û bazirganê Silêmaniyê û yê Baxda û yê Basra ku tefahumekin navbeyna wan de hebit û ferq û ciyawazî navbeyna van bazirgana nebit ev pêşniyare me dît ku xizmeta bizava bazirganiya û xizmeta kertê taybet de lewma me ev pêşkêş kir û em çaverêne ku rastî ev bête buwarê cêbecêkirinê û da karê xwe bikit û evan mesaîla hemî ku êkilab bikit û bundiye ku xizmeta bazirganî pitir lê tekirin. Hîn wekû jûra bazirganî hewa çawa peywendî û elaqate digel gişt jûrên diyên bazirganî yên Herêma Kurdistanê hene yan jî em bêjin ji bilî jûrên bazirganî yên Herêma Kurdistanê digel êketiyên bazirgana yên ku heta yên ji derveyî welatiyên welatên derdûr û ev peywendiye çend giring e hebin yanî navbeyna Herêma Kurdistanê û welatên derdûr yan em bêjin navbeyna parêzgeha Duhokê û bajêrên diyên heta yên Iraqî û yên herêmî Pratî ev zor giring ev babete çunkî jûra bazirganî bitinê neşe çi kara bikir karê me bu hindê ku em rêxistina bazirganî û her wesa tensîq me hebin gel jûrê diyet bazirganî çunkî bazar me müşterekê hene ev roke me gel Silêmaniyê me bazirganî heye gel Hevlêrê me heye gel Kerkîkê me heye لورا ما وکو هر سه جورت هریما کردستانه ما سال 2007 اکتی جورت بازرگانی و پیشسازی هریما کردستانه دامزران دیف یاسا رقم 4 یا 1993 پارلمان کردستان در کتبی بو دامزراندنا و اکتی و ما گلک مفا راستی جوه اکتی دید افروکا ما هر سه جورا وکو دهوک و هفلیر و سلیمانی ما آگاش اکو دو هیا هر هیوه جاره که ما کمبون هنه بو آریشت بازرگانا چکی دبینی هر پارزگاهی که تایبت من دیاخویا هی پراستی او کشل سلیمانی احتمال دهوکی نبن اف کشل دهوکی سلیمانی نبن جبر هندی اف ایکتیا دامزران بو هندی بی بو خزمتا بزاوا بازرگانی و بو بازرگانا و کمپانیا چارچوف الهرما کردستانی پشتی هنگی ما وکو جورت بازرگانی الهرما کردستانی ام اندامن ایکتی جورت بازرگانیت عراقی اوج خدمتا کمپانیت ما و بازرگانیت متکن او کاری
البغدا و البارزگاهی دیت عراقیت کن ملگل همی جورت بازرگانیت همی پارزگاها پیوندیت باش میتین بحكم كوام همي اندامن الوئيكاتيه دا وما كومبون هر دو هيواجاره كي الكومبونت هين ام همي اكودود بينن وروجانا جك هر كيشاك هبت بازرگانا كيما البغداد البصره طريقه جورت بازرگانيت وانزگاه دا پیوندیت ما مباشرا قالوانا اوجك عينا هر بازرگانا كي وانا الدهو كي ان هرما كردستاني كارك كت آريشاك هبت امج خليت كنا خدان الديف او اتفاقية ما القلوان امضا كرين او بروتوكوليت ما امضا كرين القلوانا چكي براستي وكو بازار بغدا و بازار عراقي بشوي گشتي بازار بزور زور گرنگا بوما بو هرما كردستاني بديفيا ما پیوندیت باش هبن القل اوان جورا و هر وصا حكومتها هريمي جفت پیوندیت و قلق باش بن قال حكومتها عراق فدرال سر آست بازرگاني لاوازيا روشا سياسي ببورا ما مستاد بيدا اگر كو لاوازيا ام بجين پیوندين بازرگانا ام بجين پیوند سستر لبنيان حتى ين كومباني تقل كومبانيان ين جورين بازرگاني و ايكتين ام بجين بازرگانا كو لاواز ببن براستي ما وكو بازرگان سرانسري عراقي و همي جورت بازرگانيت عراقي بوچونت ما اواكو بيتفيا پیونديت سیاسی حکومتها هرمی الگل بغدا باش بن چکه اوه خدمتا بازرگانی تتکره هف پیوندی باش نبن لاواز بن کار بازرگانی جک لاواز بن اف علاقتا توازنه هنی ناوینا بازرگانی و سیاست علاقتا که توازنیه ویت هر دو بیگ و برون بچن پراستی جبرهن دیجک گل جاره بر پرساو لاين پیوانی دار ام بحث في بابتي الگرند کن کو بازارت عراق بوما وكو بازرگان تريما كردستان زور گرنگا چونك ام دبینن بازارت وان برفرهن رجا خلقي ويري عراق 30 مليون اف دليفا كوش دسته منه چد صبحي بازرگانه که ایرانی آنی ترکی آنی خلیجی مفای بازارت عراق بيندو ام بازرگانت كرد الهرما كردستاني دزوالا بن آن بشكامت ناف في بازاري دنمي جبرند ام همي هولادن ام پیمانت خو الگلجورت بازرگاني باشتر بكن گل كومبانيت عراقي باشتر بكن گل جارة ام مهوانداري آواند كن الهرما كردستاني طريقة كونفرانسيت آبوري يان پیشنگهت نیف دولتی او الهرما كردستاني چل دوهوی که سليماني الهوري ام مهوانداری آواند کن دعوت آواند کن که بین الهرما كردستان جورت بازرگانی کمپانیا گل خوبینه و حتی کاری و برهنانی جه جارا ما کنفرانسیت و برهنانی درست کرینه و که یکتی جورت بازرگانی او خلق ما دعوت کریا و ما دعوت شوان کریا که بین کمپانیت خو لقیت کمپانیت خو الهرما كردستاني وكنو كاري وبرهنانيش بكن زور باش جنابتت آخفنت خودا بحثي تنها سي پارزگاهات كتن دهو که هولير سليمانية حلبجه كيف چو اتم بجين بياها بازرگاني دا اري بازرگاني الحلبجه ناهي تكرن اري حلبجه دي كي دي تايبت بخو فقريتن يانجي حلبجه بناف پارزگاه اما وکی دی کار بازرگانی و هشتا بویریزیه بلکو سردریا ناحیه کی یا قضایی که تقل تتکرن وکو هین بازرگان ترید گل حلبجه تتکرن براستی پارزگاه حلبجه کو اوه بومای 2 ساله کو هات یارگاه هندن بله بو نمونه پارزگاه دوهو که سال 1969 بی پارزگاه زور باشه بس اوه دمی لزه حقا دمی لزه جی تجدی مازند بن پشتی 9 ساله سال 1978 جورا بازرگانی دوهو که هاتیا دامزراندن پشتی دوهو بیا پارزگاه اب 9 ساله جورا بازرگان گلک اندام جورا بازرگانی سلیمانیه خلک حلبجنه اندامن خلک منطقه گرمیان اندامن تیده ما وكو جورت بازرگانی هرما كردستاني براسيا پروژه ما گفتگو كيري قال جورا بازرگانی سليماني كو او تايبت منديا كو جورا قال حلبجه چبت براسي دي برپسيارتيا جورا بازرگانی سليماني بچكي يا سليمانيه وبي جبرهن ديجك كو اف قيرانت افروكا كردستان تدا احتمالك مظنه هيكو اف بروجه بشك راوستيا وحد وضعي
هەرێما کوردستانی چ ڕویێ سیاسی و ئابووری و وان قەیرانە جارە سەر بێت ئەو پرۆژە دێپسانەهی بێت و ئەم دە ڕۆژێکێژ بینن کۆ دێ شیناسێ ژوورە دەبنە 4 ژوور هەرێما کوردستان ئینشاءالله. حکوومەتە هەرێما کوردستانی چەندە هاریکارت گشت بیاوێن بازرگانیدا کو بزاوا بازرگانی خورد ببی بزاوا بازرگانی بکەبیتە سەر پێ خەلکەکەت ناوا بژین جواکە بگشتی مفایشێ وەربگریتن یان ژی ئەڤە کاری حکوومەتینە کو حکوومەتە هاریکار بیت ئەمێت بژین بازرگان حکوومەت نەبازرگانە بێتن بازرگان خۆ هاریکرد ڕۆلی حکوومەتی چێت خوردکردنا ئەم بژین بزاوا بازرگانیدا. بڕاستی ئەف پەیوەندیت حکوومەتێ لەگەل ژوور بازرگانی و بۆ هەندێ هاتینە دروستکردن و ئەف ژوورە بۆ هەندێ هاتینە دروستکردن دا حکوومەت هاریکار بێت و چ ئاستانگە یەختە پەڕێکا بازرگانە و کۆمپانیا ئاستانگ ژک ئەون کۆپڕێکا یاسا و ڕێنمایت و دەردکەون وەزارەتت پەیوەندیدار یانژە ئەو یاسایت کوشلامانی دەرکەتینە و نەت گونجن ویدەمیدە بۆ کارێ بازرگانی ئەvە ئەم ئاستانگن ئەف ئاستانگێت هەنێ پێتیڤە جارێکی دووبارە بێنە هەلوەشاندن و کوپ یاسایت نی و پڕێنمایت نی کو بگونجن گەل بازرگانە و بازارێ ئەڤروکە ji ber hindê jî ku em wekû kertê taybet em dibînin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê û gelek cara ser axaftinê serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê ku kertê taybet şîrîkekê heqîqî û yê stratîjî ye bo hikûmetê çünkü hikûmetê kertê taybet neşet hemî kara bikir û kertê taybet bê piştevaniya hikûmetê jî neşet rolê xwe yê berçav bibînin ji ber hindê jî ku bû çûnê mawiyet hikûmetê bû pêşvebirna kertê aborî li Herêma Kurdistanê diviya ku ev tefahuma navbeyna her duka hebit û her wesa harîkarî navbeyna her duka hebit û her wesa ku ev rênma û yasayet ku bêne der şilayê hikûmetê ve ku harîkar bin bo karê bazirganî û her wesa harîkar bin bo kompanya çünkî em dibînin gelek sekterê aborî wekû dinê me amaje pêda pîşesazî ev e rastî mihtacî dema hikûmetê yan başir çi şeriyê ku malî ve çi şeriyê ku dîtina bazarî çi şeriyê ku berhemê xwemalî di çawa hikûmet piştevaniyê lêkir rastî ev e ji karê hikûmet wacib e ser hikûmetê ku yê harîkar bit û piştevan bit bo kertê taybet da bişit kertê taybet ji rolê xwe bibînit û da براستی خودیار کرد که شریک حکومتی دانانا یاسا دانانا تعلیمات که گل جاره ما داخواست کریه شلاینت پیوندار او شاندت حکومتی چنش در و هکه جانبه که آبوری بازرگانی تده بد ویتنی نرید کرده تایبت اندامن توی شاندیده زورا گرنگه ام دبینن گل ولاتش کتی سروک کماره سروک حکومت وزیر بازرگانی دبینی گلک بازرگانی توی ولاتی الگل توی شاندیدن اوه زورا گرنگه براستی اف پیوندیت کرت تایبت گل حکومتت همی بوارده چکی دی خزمتا هاولاتیت اکرن خزمتا بزاوا بازرگان خزمتا کرت آبوری بشوی که گشتی دیت اکرن وڵاتێک هەکەر حکوومەتەوەی کەفتت بەرتانگیێدا و کەفتت ئەم بێژین بەردەست کورتیەکێدا بیتن هەندە کەسێن کەرتێ تایبەنە بژین کەرتێ تایبەت گشتی ملێ خوب دەتە بەروێ بەرتانگیە وێ بەرتانگیە ئەم بێژین ڕاگریتن وانەکەت کول سەر حکوومەتێژی سەر جواکی چنکو هەریت ئێکن هەر ئێک توام کەرێ دیە کو ئەم بێژین سەر بێتە شەداندن کەرتێ تایبەتە هەرێما کوردستانی ئەڤە دیمایک پرسیارە بۆ جەنابێتە کەرتێ تایبەتت ڤاد و ساڵادا بۆچی وسەخۆ نەدیت بۆ هەریکارێک بۆ حکوومەتێ و قەیرانجی سەر خەلکی سبکتر لێ چونکو ئەف کەرتێ تایبەت ماکێ چی کرد حکوومەتێ و خەلکی چی کرد پراستی کردی تایبەت هەکەم سەحکردنی کۆمپانیەت مە گەلە کۆمپانیا ئەvە بەرچاو وەرگرت و هاریکاریە حکوومەتێ کردن بۆ نمونە مە گەلە کۆمپانیەت بەلەندەراتیەت هەیە گەلە بەلەندەرێت مە کارێکری و ئەڤروکە پارێوانی لەدەف حکوومەتێ و ئەوە بۆ ماوەی ساڵێکی پتر احتیمالەن دەک 2 ساڵن بێکار ماینە و پارێوانێ دەف حکوومەتی و حکوومەت کەتی ئەیرانێدا گەلە پرۆژە هەبین
حکومت نشیا سلفت مقاوله بدنی آن پارت وان بدنی سر حساب خو دماهی کینان و همی بو هندی زفرت کو کرت تایبات هاری کار بی و اف قیرانه برچاف ورگرت و خودید کو شریک حکومت PTV السروي كو هندا بروجي تين كو جريدا جانا هاولاتا وكو ريكا وكو قطابخانه وكو نخوشخانه كو PTV السروي تمام بكت شمال خو الهيفي هند نبت كحكومة كنجي سلفتي ما قالك نمونه تين ما نبت فيغافي ام اماجا وان نمونه بلكي هندا كاجبير بكن براستي سراسري هرما كستاني كرت تايبت بو وان 2 ساله قالك ملي خدايا ملي حكمتي و هاري كاربي قال حكمتي كو سرداريا ابان قيرانا بتكر دائما برا بدي ما هيك بهات هكر جنابتي فكادي ما هيك بيت موصل شيء كلام كي براستي دوماهي كده هر ام دبيجن كو ام في ولاتي دجين بر بسيارات يا مهميانا هر كارك خراب بتكرن و هر كارك باش بتكرن جبو مهميانا جبر هندي PTV سر كومبانيت ما بازرگانت ما كو وضع افروكاي هرما كردستان برچافر بگرن اف قيران تيدا هاري كاربن قال حكومتي هندي بشن كو سردريا في قيران بكن بتحمل بن وصبر بن حتى او روجا بيت كو ام جوي قيران ام همي وكو كرت تايبت وحكومت خلاص بن وجاركي كو ام كارخو وكو جاران بكن چونكي آينده اوه دوره و هرما كردستان براستي آينده كي يباشا و مستقبله كي باشا بو اف جيلي پیشمه بيت PTV ام همي كو اوه تشتي برچاور بكرنو و هر وصا اف كومبانيت افروكا لاوازي كتيت كاري وانده دا خوازاما هندي بشن كو وان فرمان برا وان كري كاري تابل وان شولد كن معاشت وان دابين بكن و چونكي براستي اوشك كاري كي نشتيمانية و هر وصا كاري كي مروفاية كو چونكي او خلقه هكا بطال بين شوان كومبانيا آن معنا اوه آریشتیک پیدا کرد سپاس بوجه کو اوه چند جاره هین مهواند کن و گلک سپاس یاوت کن و افدلی زور سپاس نمسایت کو جنابت مهوان بود گلمه روی نشتن گلتا جه سرفرازیه زور سپاس ولی بینیرین هجاب خوشتی بی چند هم گشنه دیمایی که خلق ابرو برنامه هوا ایوار بادینان هیوید که ممشه مبچک خدمت هوایم برایس کر بید حتی موینو خلق قادیش برنامه هوا ایوار بادینان جیر چاودیری خدای مازنده بن مالا و آوا